Hello there. Welcome to John Yoruba Learning Resource Pronunciation Exercise. This lesson is for the Fruits and Food edition. Grab your flashcards and read along. Orange, ọsàn. Banana, ọ̀gẹ̀dẹ̀. Snack, ìpápánu. Rice, ìrẹsì. Beans, ẹ̀wà. Spinach, ẹ̀fọ́. Okra, ilá. Yam, iṣu. Prawns, edé. Pawpaw, ìbẹ́pẹ. Lime, ọsàn wẹ́wẹ́. Pepper, ata. Onions, àlùbọ́sà. Coconut, àgbọn. Nuts, ẹ̀pà. Sweet potato, ọ̀dùnkún. Bell pepper, tàtàṣé. Honey, oyin. Cake, àkàrà òyìnbó. Jute leaf, ewédú. Oil, epo. Basil, efinrin. Garlic, áyù. Milk, wàrà. Egg, ẹyin. Water, omi. Ice cream, wàrà dídì. Mango, mọ́ngòrò. Pineapple, ọ̀pẹ. Lemon, òróǹbó. I hope you enjoyed this edition. Catch you up in the next one. Ire o.